بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وَأَيْ نبی وحی کڑی شیر ماتا یقیناً غوکی خودلو یوڈلی پیریانونا بیاوی لاغی اخفل قوم تا یقیناً نورد لے منگا لستل جیبا یهدی للرشد فآمنا بے ولن نشرک بربنا احدا ہدایت کی فیدیتا ایمان کی منگراوڑے ای شریک من جو زفل لفترائی چالران وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا ایقینا نچد شان درب زمنگا نیدنی ولی مرگریون بچے وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا يقينا ويلوى قمقل زمنغ فاللاباني ناحق خبرين وأنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا يقينا گمان کو منگا شربنو انسانانو پیریان فاللہ وانی درو وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يقينا سسرید انسانانو پنائی بے غختا پسرو دپیرانو نزیاتی کو آغی دیل را سرکشیم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا يقينا در انسانانم گمانو لگا سنگ چستاسو گمان دے پیریانو کہ دوبارہ بروشت نکی اللہ چالران وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا یقیناً منگا طلب کل خرون داسمان نو مند منگا غا ٹکڑے شو دسو کی دارو سختو دشغلونا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا یقیناً منگ باکی ناستو در اسماننا زینو دکی ناستو کی دپارا دو غسارنی دچاہ شغکی خود اوس اوبا ممید زان درا شغل تیار کڑی شریم وَأَنَّا لَا نَدْرِي شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یقیناً منگا نپوئیگو آیا شر ارادہ کڑے شے دے پاغشا جزمکا کینیو پہ ارادہ کڑے پری بانے رب دری دخیر وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا یقیناً بعض زمگا دین نیکان و بعض زمگی دین سیوان وہ منگا ڈلے مختلفیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا عظم کا یقین دارے چم نشوا جس کو لے اللہ تعالی لرا بزمک کے اور شرع نشوا جس کو لے آغا لرا پتخت دلو سران وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا یقینا کل چم ورد ہدایت قرآن ایمان مرور پد نچاچ ایمان روڑ پقل لپانے یربن کی ریس نقصان نہ زیادینا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
یقیناً بعضی زمن مسلمانان دی او بعضی کاغر روان دی چاچ اسلام راوڑی دائے کسانو کوشش کرے دے حاصل کرے دے ہدایت دران وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور چکاگ روان دی نائد جانم دبار دی خشاک وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا او ایلی دی اللہ کدا خلق برابر روان وے پسی لارے ما بس کولے پدی بانے او بڑیرے لنفتنهم فی ومن یعرض عن ذکر ربه یسلک عذابا صعدا دیر پارا چیز امتحان حکم ددی پرے کے چاچ مخواڑو دیا داش تخبر لمنا داخل بکی آغد رب عذاب سخت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا یقیناً زینا دسیدو خاص دا اللہ دی مرابلے دا اللہ تعالی سرب المددگار لران وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا یقیناً کل چودرے دا اللہ بندام بلے اللہ تعالی لران نزدی وانچی شوی دا خلق پاغبانے را پڑن وَإِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا تو یقیناً زخو بلم اخبر لب لگاؤ نشرکم دا غسر بلنکی سوک قل انی لا املک لکم ضررا ولا رشدا تو یقیناً ز اختیار نہ لرم تاسو لرا دے ضرر نہ فائدے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا تو یقیناً چرے پنائی بران کی مات اللہ نئی سوک اور چریو بنمو ممزد اللہ نہ سوا سزید بنائے الا بلاغا من اللہ ورسالاتے ومن يعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا لیکن رسول کم زر سول اللہ طرف ناو پیغام نداغ اور چاچ نافرمانی اکڑد اللہ و رسول دا یقینا ناغل رور دا جہنم دے ہمیشہ بھی پائیں گے ہمیشہ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ترائے پورے کل شوینی دا خلق حق عذاب شدی سر وعد کے دیشیم زودے پو بشی سوک دے کمزوری امداد والا و کم شمار والا قل ندری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا تو آئے زنپ ہوئے گم آئے نزدے دہا چتا اس رواد کے دیشی او گردی باغی لرب زمان لرے والے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا عالم نے پٹو لو پٹو خبروں خبر نو کی پپل غیبانی چالرام الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر آسو چ غرکڑی اللہ چ رسالت دبار رسولین یقینا روانی دا مخیو دا رسو سوکیدار ملائک لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا دیر بارا چخکار کی اللہ چی رسولی دے پیغمبرانو پیغامونا در افضل اور آگیر کری اللہ غحالات چی دی سر یوشمار کری اللہ ہر یوشے پپور شمار لو